to Sydney. So it's going probably around 20 minutes into BBB Cornwall. We have 1 hour, 2 hours and 10 minutes to LC. Set. Because out of 120. Dan tentu itu saya minggu kena apartment. Oh. Ya. Itu tumbal mena apartment ni Antifani, itu salang na train station di Liverpool. Itu lang na airport, na train station. Lisi, ano kitumbo na. Anak juga, go of Camporee. To 12 kita usah gaya menemani airport. Sama teman-teman mana nih? Waktu nembas mereka. Ya. Nyanyi kan? Isa minggu irnalin kan. Ya untuk bola. Boleh ni dah. Ngaji. Boleh pernah ngaji. Ya ini boleh pernah kan? Gambar. Sini saja. Right, sa terus mo kina train na laku Strathfield. Huwag yun sa tipong may set. Maka kay Virisila
Mai tinay koro. Number room ito kanang ko. Number kingo. Kesan mo sing kang room. Turun na ita kay turun matagal. Number room. Yes, this one. Namaraw na ba pinakabuhan ng turun sa saya ito may nainatay ni Puno ni Liang. Pagkakita natin yung tulong na bimaroy baye. Kapag pinakabuhan ng naman, ito sa limang mataw sa Odi. Pinakabali mo kay na may bikabag kay na nalaybay Camporee na airport. Kamarutay ni Camporee na may residence so ay natuli. Kaya na ng bongin doon ngay Kie. Pati ang kanyang mga doon ay nilismay. Nagdurong, doon sa bistikit ko, nagkiyo, napapapara ko sa sulamaya sa ako na kanya lumang room. Ang deliver tayo yung doon, doon sa meron ka kami. O yung doon lang ito. Ito sa deliver ticket. Mandolang narka ito, mandolang slot dito. Napapapara ka ng kisa. Scone 137, Arundai is required 203, 9:10. Willow Tree is required 225, Arundai Moree sa Australian Peniel 20 minutes na 237, Werris Creek Gonna 257. train. For the Armidale service after Werris Creek, Tamworth 337, Katingal 358, Walker Road 446, Uralla 512, and Armidale. That train will make its final stop at 5:35 this evening. For the Moree service, after Werris Creek, Gunnedah at 3:45, Nalipiki Rockabye 410, Pacific. Narrabri 452, Sinasangay 8 Ballata hours na kay Moree. 5:23 Sa at sarong Moree. dito ba? Where that train will make its final stop at 6 p.m. We now ask you to sit back, relax. Platform and take care when leaving this service. Moree, the next stop is platform termination. On behalf of New South Wales Train Link and your first on-board crew, we'd like to thank you for travelling with us. We hope to see you one of our many XPT or Explorer services in the near future. Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Moree. Moree sa Moree sa Chikongo. Hey, right. Sa 1:10 kami sa warung bimbing kami melakukan ng campsite 2 hours drive may Moree. Kanalur ya. Kok kita kon dikina karena camp na kon dikina. Kanan rupay la fire. Kita may dil kina namoy. Kita may dil na bugi na ni fire. Righto. Dad, sir ba? Ano kay? Hah? Kok ana? Jim ke bungani slow. Go i Cope them.
South Wales, Australia. Gori, dito ko ang durtulong gori. Oh, Elsie kok patang mur. Woi, ready sana? Boy, this is nice. Ah, baby, tak besarnya. Kaya na drop yung santo gori. Nice that drop. Nani, Sandra. Dia frisian. Copton Dam. Mati ni kan. This is the campsite. And a park. Woi, housing class na naman ako to si Malami kinol. Gori kangaroo. Wow, kangaroo. Yay. Rebenko, rebenko. Awak nak kailan mo na yan. Bola. Wile, sabay lasa. So this is it. Ni Elsie ya? Kau andur sa tanah steps. Nightman. Clayton. Clayton.